tātou komiti nei. Ai au whalo tō sisi e isu e komiti me sampe tō lima tō o lo malanga i taimi nei. E isi taimi foi ia tō sisi na mai foi ai i sisi whao pōponga pō kalama pēr whai e tō e te liu mai o tō i tiute e me se foi o ngā ruenga. Ia lo whapeona tō e se ahai mai le tunu. E foi ia le whionga ia whinganu e te wati. Ia o le pai Richard Brown. Ia o le whionga ia tu ia pai Pōtongi. Ia o le talinga pauli whawhitai. Ia o le whionga ia sa mau. Ia talinga ia sa mau soli ta mani ti mani sa mau. Ia nei ia ia fiafi. Ia o soi wha noi mai ai ona o fuafuanga wha le hainga. O loa si fifo. O le komiti nei, ia nau tō si fimo tō whawhong. O matai tau si aina, matai no whunu, ia o matai fo i whaitau leia, mea te nuu ma a whioanga mai tō mana o lono wino. I le a le sea tu te whamatai. E wha mua la le aina. Ia ai whalona rua mai nei le vaenga whakawhai. Ia lera nā o le tō e sea i o tō tene, ia peifo i o le awhionga ia tō iaro lemi. Ia o whamuna ni korine, ki ala vea Johnny Sini Hunt, ia Johnny Siu, ia ma le whiong tamai ta ia leo wai o suni wa ulu. O sui rana o komiti, o le to e sea e temi nei. Ia o se whakpulanga fo i lele, ia whatase e mai whalo e tūpere spenio o ngawhau ia maniso tūte, ia i o i le tātou ia o koe maro. O le tūlanga o le komiti nei, leo tō whawhonga iai. Ina womata te tau whawai o le tātou waima whawhai. Lea la o iei komiti nei, e ngawha ia mālua na umarawa whatino le tātou waima whawhai. O no le teimi mua ma le tausanga o teili, sa wai tātou pāti. Ia, o nei whaipule lava, la lima, tamai tai whaipule. E na whatamu ia i soro i whatino ino le tele o mea whatasi ma lau langolango o rono winga e le ngata o lato tiute le wala wina o sa whaipule ia e o lo ngawha koe ma ngā luenga whatino le vana whawhai peita o lea la o iei suinga le teimi nei lea lava o ta oto le whawhaitui o lo ia whaipule ma taitai sui taitai ma whainau tusi ia e ta oto mai fo i tātou komiti nei ia komiti la nei ia o lo ia i le whaman malunga i rungo o le tātou waenga whai. Ia o lo o mātou voi nei, o tātou komiti nei, ia o whai masui o tātou mane rangolango. O iei voi o tātou langolango ma whalapo tongo o langolango mai i tātou waenga whai. Australia, New Zealand, Amerika Samoa, o le mano tele i Amerika, o whea lawa. O le taimi lawa i tū waenga i Samoa, o le komiti fo i lea tau te gai. Ai o alo ia pēr o tau a whionga ma tau komiti i meo o tau whaamautu wai a whai o Melpone Australia o le tau whono whaatonu ia o sui fo i nā e fo i sui a tau komiti. Ia e gai fo i tono le komiti nei. Ia malanga mai fo i a au fo i na malanga atu tata komiti o lana winga. Ia o le fontanga lava na e gai ma tau whionga whapena i tatu mawhitanga i Brisbane o Sini, ia o Aukinani, o Wellington, o whea lava ni meo iai, e whapena lava le e tātou sui nā, o tātou komiti lava le levo lava le iai tātou sui nā, e te tono o tātou komiti whatonu. O lara fo nā o amea umo la whatonu ina, o le atang whai lava e longo pueri, ia ma longo atoro o tō ia maro tō mana, i ngā luenga whatino o tātou waenga whai. Ia, o le management committee la, o lo o iai la, o ina la e whono whatasi lei sui o le tātou committee nei. Ia, whatasi iai ma taitai, sui taitai, whai lau tusi. Ia maisi sui o la tau e toa o lima. Nono winga e toa valu, ia vaenga lea, e sui mai, ia ma le tātou toa lima. Salo le a ngai luma, ia o le a yesin te tunga le titi voi lili. Ona e
nei whapaleni numera tono komiti lea. Ia pesi lea titi wha komiti lea. Sui o komiti lea, ono komiti au tū nei, vai o tātou vai whai. O le management committee lana, o lea la iai sui e tō rua tamaitai o komiti nei, ia whatasi e ma tātou laulau e ia au nei, o le tātou sui taitai, o sui presidente, o sui telefon, ia whatasi e ma le fionga e le whailautusi. Ia o la fono whatasi o lea, ia i vaenga e tau na whaelea ati e tātou vai whai. Ia a nisi fo nisi fo fuanga mo lea mai luma. Ia o le tau tonga lana, o lea a iei tātou whamoe ma tātou vai whai. Iei le manatu oro, iei tātou email address. O lea lai anga mai e ia correspondence o tusi tusinga. E anga i tonu o le whailau tusi o le vai whai, o le whawhantui. Nana iei ia le address le nana wato le HRPP samoa.gmail.com. Au tātou email na le awa i ele na ngona o komiti. E te tau ane i le email le a warisota ina sao mai au tau. I le tātou whailau tusi, ma o nema tātou komiti. Lena ua i tātou email lea o le HRPP Council @gmail.com. All lower cases. Ia whataurana e iei vaenga te whia manino. Ia ai mese fōile au ina mai urisi o i o tātou restau. Ia o le meni lana e sauanga e i tātou meni na. Ia ma whamanino mai ei members o tātou vaenga whauwhai. O restala ina o lea lana a mai restala ni. I tātou vaenga whauwhai o tū. Ia, mo le nofusi fia. Ia, ua mai ana le tūlanga o lelo le manino o tātou mai o tātou vaenga whauwhai ma komiti esi. O komiti whaine, e iei fwoi ona komiti po subkomiti. Ngā lue, mo whate tainga, i ei teiki e ma oti ana vaenga e ngawha ma tātou marketing, e ngawha ma tātou fundraising, e ngawha ma tātou media, ia o isi fwoi o tātou ko kalama o le youth program i tōno o tātou vaenga nei ale HRPP. Nona winga, o lea whato a mata. Ia, o lea tau a mata. Gradually, ia, ua in place uma tātou komiti nei, ia, a tōnu o tu listau sama. O le ua mautu le leia le whaavai o le tātou nofo i tātou komiti. Ia, o lea whewhi nei e pe fōringa pe anu whai atua umaloa o na whanau loa komiti nei. Ia, o na tātou tatana noa loa lea whaasoa. O lea aunga ma le whaamoemoenga o le tantana noanga lea mo se mālama lama ati. E matoke voi e se atala whaalongo, e se tala voi lea lai e te waratisi au wofai ati e te oi. E lea le WhatsApp i nei tātou komiti nei, i e po tātou vaenga whaofai. Ia o nisa o tau. A e voi matau patalo ina palimene, voi le whaalau tele ato tatanoa. Ia o le aunga man whaamoemoenga, ina ia maua so tōsi fia. Maua tōsi fia. I se ele nei, o le upu voi le whasamoa o le tele o su. Maua e whimota. Ia oi. Ai a tonu e whaiso whingaro na oe, ia e sestamati. Ai a tele a ia whingaro whaalia. Ina pēne ua tele e mana mai. E maua e tātou o le au lango. Ia nisi fōi nofta kwa i me Samoa. Ia, la whiawhila ne, la fōtu whailautusi. Ie whasosoro tātou mta upu ne. O le ala wale mta upu hoi lele, ia, o na whaamanino atu lea, ma tala ai tua mō sifia. E mana ia le mta upu lea, o whio ma le whailautusi, ma le whaafonga tātou kumiti. O lea se whina ngalera, o nei lea sa upu whaafonga iai i le sa nonga ni tātupe, tu sai ma le session ta wenga i o wharma o le tātou National Kidney Foundation. Ia por vai o le wha toto. Le sa i le sa noanga le mista o tau tau fi musini ia ni to mai musini. Ia
le a se fina ngalo tātou komiti o le asa o tau lamona. Mai se voi le whiunga le ausa o le sa tūlai mai voi whaururunga. Mai se le whiunga e a tolo hai o le asa tūlai mai minsta o whanma. Se whasu atu le whiunga whainatus I lona voi a talatalanga I la fia e amata mea I tātou tatalanga le ona le aso mai o le tonu si tātou tatalanga e le whapeka pe whaini whaiunga. Tātou ia nā ki tala noa e whaamanino, whaamamaram e mai e so tātou whina ngalo e mo sa tātou a longona I tau. E ana whakera